Ihubo 103, 103, Ihubo. Mphefumulo wami dumisa Simakadze, nako konke lokukimi akudumise libito lakhe lelingcwele. Mphefumulo wami dumisa Simakadze, ungatikhohlwa tento takhe temusa kimi. Ungitsetselela lonke licala letono tami, angelaphe tonke tifo tami. Emandla ebusha bami, kangako-ke tono tetfu kitsi. Njengoba uyise anesihe kubantwa bakhe, ngalokufana nako Simakadze unesihe kulabamesabako. Ngobe uyakwati kubunjwa kwethu, uyakhumbula kutsi siluthuli nje. Emalanga emuntfu anjengetshani, uyabhahela njengembali yesigango. Ngesikhatsi umoya wendlule etikwayo, kube kuphela kwayo njalo. Ingeke iphindze yatiwe kuleyo ndzawo. Kodwa umusa wa Simakadze ukubo bonke labamesabako, futhi uyawuhlala ukubo phakadze naphakadze, nekulunga kwakhe etikwe bantfwana bebantfwana, kubo labagcina sivumelwano sakhe, bakhumbule kwenta imiyalo yakhe. Simakadze wasimisa ezulwini sihlalo sakhe sebukhosi. Konke lokukhona kungaphansi kwembuso wakhe. Dumisani Simakadze, nine tingilosi takhe, nani machawela nemandla. Nine labenda livi lakhe, nilalele kukhuluma kwelivi lakhe. Dumisani Simakadze, nine mabandla akhe nonke, nani tikhondi takhe letenda insandvo yakhe. Bongani Simakadze, nonke nine misebenti yakhe, kuto tonke tindzawo embusweni wakhe. Mphefumulo wami dumisa Simakadze. Akudumise uyise nendotsana namalo ingcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, njengoba njalo kudembeni nanini. Amen. Sifundo sokuqala, Isaya 30. Isaiah 30, sura 18 ya 21. Verse 18 ya 21. Noko Simakadze ulangadelela kangaka kutsi abe nemusa kini. Uyaphakama kutsi anihawukele. Ngobe Simakadze nguNkulunkulu lowehlulela ngemtsetfo cotfo. Babusisiwe bonke labalindzela yena. Hawu bantfu baseSiyoni, nine lenihlala eJerusalema, anisayi kubuye nidlile. Maye uyawuba nemusa kini, nanikhala kuye nicela lusito. Uyakwenelela kuva nje bese uyaniphendvula. Naloku Simakadze anipha singwa sekuhlupheka nje nemanti etinhlungu, bafundzisi benu abasayi kufihlakala, seniyakubabona ngemehlo enu enyama.
nonke nome nijikela ngesekudla nome ngesancele, tindlebe tenu tiyakuva livi emva kwenu lithi, nansi indlela, hambani ngayo. Niyawube seniyatenzelela letithixo tenu letembeswe ngesiliva naletithombe tenu letimbonywe ngegolide. Niyakuti lahla khashani kube shangathi ni didwedwe letingcolile, nithi kuto sukani la. Udawubuye anithumelele imvula ngenxa yenhlanyelo yenu, lese nihlanyele phansi emhlabathini, kudla lokuphuma emhlabathini kudla lokuphuma emhlabathini kudawunona futhi kube kunyenti. Ngalelo langa tinkomo tenu tiyawukudla emadlelweni labanti nalaluhlata, tinkabi netimbongolo letiwusebentako lomhlaba tiyakudla lifolishi leluluhlata neluhlata lolwendlalwe ngetimfoloko nangemafosholo. Ngalelo langa lekuhlaba lokukhulu, ngesikhatsi nakuwa imibhoshongo, imifudlana yemanti iyawugobhoda kuto tonke tindzaba letiphakeme nakuwo onke emagcuma lamadze. Inyanga iyawukhanya njengelilanga, nekukhanya kwelilanga kuyawuphindwa kasikhombisa. Ngangekukhanya kwemalanga lagcwele lasikhombisa, ngesikhatsi Shimakadze nakabopha emanceba esive sakhe elapha tilonza letawuvetwa nguye. Bukani libito laSimakadze lichamuka khashani, lita nelulaka eloluvutsako, nangelifu lelimnyama lendvudvu. Tindzebe temlomo wakhe tigcwele lulaka, nelulwimi lwakhe lungumlilo lodlako. Kuphefumula kwakhe kunjengesikhukhula semanti lesigeletako, nasikhuphuka sive sifike ngasenzanyeni. Unyakatisa tive esifeni sakhe sembhubhiso, ubeka emihlatsini yebantfu litomu lekuba holela ekwedukeni. Phela lapho siqala. Amen. Isifundo sesibili. Sekorinte bekucala sehluko 15. Sibila verse 12. Yeah, 28. Kepha-ke nangabe kushunyayelwa ukuthi Kristu uvusiwe kulabafile, basho kanjani labanye emkhatsini wenu ukuthi kude lapha kuvuka kulabafile?
Kodwa-ke nangabe kungekho kuvuka kulabafile, kusho ukuthi akavuswanga-ke naye Kristu. Kepha nangabe Kristu akavuswanga-ke kulabafile, kusho ukuthi kushumayela kwethu kulide nekukholwa kwenu kulide. Yebo-ke sitholakala sibofakazi bemanga ngaNkulunkulu, ngobe sifakaze ukuthi uNkulunkulu wavusa Kristu kulabafile langazange amvuse kambe, nangabe kanzi labafile abavuswa. Ngobe nangabe labafile abavuswa, kusho ukuthi na Kristu akavuswanga-ke. Kepha nangabe Kristu akavuswanga, kusho ukuthi kukholwa kwenu akusiti lutho, nisesetonweni tenu. Nalabo lasebafa bakuKristu nabo babhubha. Nangabe singulabetsembela kuKristu kulokuphila kwalapha kuphela, sibantfu bekulilelwa kunebantfu bonke. Kepha manje Kristu wavuswa kulabafile, waba ngumvuli wendlela kulabo labadawuvuka kulabafile. Njengoba kufa kweta ngemuntu munye, nekuvuka kulabafile nako kute ngemuntu munye. Njengoba ku-Adamu bonke bayafa, kanjalo futhi nakuKristu bonke bayawuvuswa ekufeni. Kepha ngulowo nalowo uyawuvuka ngesigaba sakhe. Kristu kuqala, bese kuba ngulabo laba kuKristu ekubuyeni kwakhe. Emva kwaloko uyawufika kuphela mhlazana aniketa umbuso kuNkulunkulu uyise, nasachithe yonke imibuso nebukhosi bonke nemandla onke. Ngobe Kristu kumele abuse aze uNkulunkulu ancobe tonke titsa takhe, atibeke ngephansi kwetinyawo takhe. Sisa sekugcina lesiyawuchithwa kufa, ngobe uNkulunkulu uthobise tonke tintfo ngephansi kwetinyawo takhe. Kepha nangabe umbhalo uthi tintfo tonke tithotshisiwe, kuyakhanya ukuthi ungaphandle kwato uNkulunkulu lotithobisele ngaphansi kwakhe. Kodwa-ke nangabe tonke tintfo setithotshiselwe ngephansi kwakhe, lapho-ke nayo indvozana yemuntu iyakutithoba ngephansi kwalowo lowathobisa tonke tintfo ngephansi kwayo, kuze uNkulunkulu abe nguko konke kuko konke. Siphela lapho Isithombe sesibili. Siyabonga isikholo sabapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa iNkosi yethu, wenda ngoMoya Oyingcwele, wadalwa intombi Maria, wahlushwa nguPontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelanga lesithathu wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ekukhona sekunene seyise, utawubuya lekothulela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kuMoya Oyingcwele, nasebandleni elikatolika, nasenhlanganweni yabangcwele, ukuthethelelwa kwetono, ukuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini. Amen.
Baba wethu osezulwini, alingcweliswe ligama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla ukudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi sibathethelele nabasonabo. Ungasingenise kulingweni, usisinzise kokubi, ngoba umbuso ngewakho, emandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi, bonakalisa sawu sakho kithi, siphe kwaNkosi. Nkosi, bani nemusa eveni lakithi, bambese ngekulunga abapristi bakho, Nkosi, yenta kutsi tindlela takho tatiwe emhlabeni, baphe abantu bakho sibusiso sekuthula, uNkulunkulu uhlambulula tinhliziyo tethu. Thandazo namuhla. Lord Jesus Christ, you transformed the tomb of death into the womb of new life. Make us joyful witnesses of this good news, that all creation may be redeemed, restored, and reconciled. For you live and reign in the unity of the Blessed Trinity, one God in glory everlasting. Amen. Amen. Baba somandla, ngendodzana yakho ledelwe yodwa, Jesu Kristu, wanqoba kufa wasivulela lisango lekuphila lokuphakade. Siyacela sithobekile kutsi wena lokuthi ngemusa wakho ungenise etinhlitiyweni tethu tifiso letilungile. Ubuye usisite njalo kuthi sende lokulungile. NgaJesu Kristu, Inkosi yethu, lophila busa nawe namoya longcwele, uNkulunkulu munye, kude kube nini nanini. Amen. Amen. uNkulunkulu lokuvela kuwe kuthula, longumthanzi wokuvumelana, kodwa nokuphila lokuphakade, kodwa wena kubusa impela. Sivikele thina abantu bakho labathobekile, labayimbikisi basilasela, kuthi sinezisembela kuwe singesabe emalethisa kithi, ngemandla kaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. uNkulunkulu Baba lomakatsi, wasidala ngamandla akho, wasihlenga nangeluthando lwakho. Sihole usiqinise ngomoya wakho, kude sitinikele kukhonda wena. Sihambe ngelanga lanamuhla, ngikuthanza wena nangakuthandzana, ngaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Isaya sivumelwana esikhona emkhatsini kaNkulunkulu nabantu bakhe, okuyimbikisi ukuthi uNkulunkulu uyawubabusisa, uyawusibusisa sive sakhe ngesikhathi lesifanele. Ebasho lapha ukuthi nokuthi makaze ulangatelela kangaka ukuthi abe nemusha kini. Makaze ulangatelela kuba nemusha kini. Nawulangatelela into lesembili leyawendeka ngesikhathi lesitako. Singandeki manje. Kusho ukuthi kusenesikhathi lokusho kona ukuthi kusukela isikhathi lesisuka noma kuba embili, mhlambe ekupheleni kwesikhathi, ekupheleni kwemhlaba, nakufika esikhathi sekwehluleni, lapho uNkulunkulu
ungasho ukuthi ulangadelela ukuthi endele abantu bakhe umusha. Uyaphakama ukuthi anihawukele ngoba simakathe nguNkulunkulu lokwehlulela ngemthetho cotho. Umthetho cotho uthi lapha babusisiwe labalinzela yena. Bazalwane njengoba nabo bahle empeleni bahamba balinzile ngoba into leti ngakendeka inyalo ukuthi kufanele ulinze ugadze ukuthi natendeka ukhanzakale ukuthi nawe ulenzile ungulomunye walabo labalinzele noma lababheke ukuthi leto tinto etendeke nabo babe lababalwako lapho ngalenye indlela. Yabona ukuthi babusisiwe ke labo labahlala balinzele. Awu bantu baseSiyoni nine lenihlala eJerusalema ani saye kubuye nilile maye uyawuba nemusa kini nanikhala kuye nicela usizo. uNkulunkulu unjalo nje wahlala avule idandla avulele abantu bakhe ukuthi nabacela usizo abaphe usizo ngababaleli tono yabo njengalokufanele njengakwasemhlabeni siyababalela abantu tono tabo ngoba kafanele usibe siyakwena kodwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ahlala nemusa sawusakhele singapheli akasibaleli akababaleli abantu tono tabo kuhlala nemusa njalo. Ngakho-ke labo bantu baseSiyoni labo bantu baNkulunkulu abasayolila sho njalo nabo. Uyakwenelela kuva nje bese uyaniphendula. Uyawonelela kuva nje umthandazo wenu umthandazo wabo bantu bakhe bese uyabaphendula. Naloko simakathe anipha singwa sekuhlupheka nje nemandi etinhlungu bafundzisi benu abasayi kufihlakala seniya kubabona ngemehlo enu enyama. Tinto tiyawukhanya tibe mhlophe kubete lokufihlakele noma nijikela ngesekudla noma ngesancele tindlebe tenu tiyakuva livi emva kwenu lithi nansi indlela hambani ngayo. Nje manje tonke tinto tiyawukhanya nendlela iyawukhanya nakhona la ukungabata noma labangaconsi kahle bayawuliva lelo livi ukuthi liqhamuka kuphi kusayimbudo lo akusinto lenkule limcozi livi liyawuvakala libatshela libakhomba ukuthi nansi indlela lefanele ukuthi bahambe ngayo. uNkulunkulu unjalo nje tonke tinto takhe tisekukhanyeni ukuthi lapha niyawube seniyadetselela letithixo tenu letembeshwe ngesiliva naletithombe tenu letimbonywe ngegolide ngoba solo bantu ngenhlanhla lembi solo sibambelele etintweni letingenamsebenzi. Nangaleso sikhathi kuyawendeka leto nto leto mhlawumbe kuyaba khona abantu abasolo babambelele etithixweni letingenalusito letingenamsebenzi nje bayosho lapha ukuthi kodwa kuleso sikhathi lesho leto tinto leto ngiyabona nasekukhanya konke tiyawusala phasi letithixo letakhiwe tagcotshiswa ngesiliva tagcotshiswa nangegolide timanyatele ungazuthi tinto letimcoka kanti kude lutho tinto nje letingenamsebenzi tidwedwe nje letingenamsebenzi. Isho njalo lenkulumo nithi lapha ekugcineni ukuthi la niyakuti lahla khashana kube shangathi tidwedwe letingcolile nithi kuto sukani la phela lapho nalokho sibesesiyengcela ngoba esiphela lapho lesifundo kuyaba khona lokho kuhlukana abantu baNkulunkulu kubuya uNkulunkulu nebantu netinto letingasito netinto letingenamsebenzi lethi sibambelela mahala. Ngisho njalo lapha Isaya abantu baka-Israyeli abantu bakaNkulunkulu. Emfundweni sesibili lapha Pawula uyachubeka nekusikhanyisela ukuthi kulesikhathi lesikiso ikakhulu lesikhathi lesikiso isikhathi sekuvuka lapho sikhumbula khona ukuvuka kweNkosi yethu Jesu Kristu ukuthi kusho ukuthini tonke letinto leti ngoba mhlambe kulabantu baka-Israyeli ikakhulu kulabaholi
bayakhulunywa nje kukhulunywa ngokuvuka ukuthi kude kuvuka address abantu abanjalo-ke ukhuluma kubantu labanjalo lalapho bakhona khona noma ngikuphi kungasikho nje eKorinte kuphela nasenzaweni tonke ukuthi nangabe kushunyayelwa ukuthi Kristu uvusiwe kulabafile kusho ukuthini lokho njaloko sathi ukuthi kushunyayelwa into lenjalo kushunyayela sikholelwa lokho nje sikhonela lokho nje ukuthi Kristu wavuswa ukuthi kusho ukuthini ukuthi Kristu uvukile kanjani labanye emkhathini wenu ukuthi labathi bona kude lapha kuvuka kulabafile abantu behlukahlukene ngaleyo ndlela leyo ukhuluma kulabo bantu-ke Pawula uthi kodwa-ke nangabe kungekho kuvuka kulabafile kusho ukuthi akavuswanga-ke naKristu nangabe baqinisile lalabathi kude kuvuka ngeke kube iqiniso ukuthi Kristu wavuswa nangabe kude kuvuka kodwa nangabe kuyakhanya ukuthi kodwa nangabe khona kuvuka banemanga lalabathi kude kuvuka nangabe empeleni Kristu wavuswa nje basho lapha ukuthi nangabe empeleni kulokhu kushunyayelwe ukuthi Kristu wavuswa nangabe akavuswanga kusho ukuthi leyo nshumayelo yonke ifile ayikhulumi lutho ilide lelide nekukholwa kwenu kulide njengoba indzaba ishiwo kanengi kuleti khansileti ukuthi kube inkosi Jesu ayivukanga ngabe vele inkolo yobuKristu kude mhlawumbe ngabe sikholwa ngathi singabe sikholwa ini leyo kodwa ekugcineni kwakhona singabe lokho kukholwa lokho kulide lelide ekugcineni kwakhona ngoba ukholwa into lesiphetho sayo singakhanyi kahle wathi isiphetho sayo kude isiphetho lesitheni isiphetho sigcine lapha emehlweni akho kwenza lokho kude lokunye lokukhona kusho ukuthi lide lelide kodwa-ke kuvusa kwenkosi Jesu kuyisona simisi nensika ngalenye indlela yenkolo yethu yobuKristu ukuthi yebo-ke sitholakala sibofakazi bemanga babofakazi bemanga kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wavusa Jesu ukuthi bacamba emanga uNkulunkulu nabathi wavusa Jesu nangabe Jesu akavukanga eqinisweni qhubeka ngokuthi ngobe nangabe labafile abavuswa kusho ukuthi naKristu akavuswanga-ke kepha nangabe Kristu akavuswanga kusho ukuthi kukholwa kwenu akusiti lutho nikholwa lide nisesetonweni denu nalabo lasebafa bakuKristu nabo babhubha kusho ukuthi ngemanga yonke lento lokukhulunywa ngayo yakhiwe emangeni ingemanga isiphetho sayo ngemanga isiphetho sayo lide nangabe Jesu akavuswanga njengalokhu kushunyayelwe kepha manje Kristu wavuswa liqiniso ukuthi Kristu wavuswa kulabafile waba ngumvuli wendlela kulabo labadawuvuka kulabafile njengoba kufa kweda ngamuntu munye nekuvuka kulabafile nako kude ngamuntu munye njengoba sathi lapha ku-Adam ku-Adam bonke abantu bafa njengoba nathi siyindalelwane ya-Adam isitukulwane esa-Adam kufa selokhu esihamba nako kunathi shaqa kodwa-ke ngoba esikholelwa ukuthi noma sifa sidawuvuka kukhona lapho Adam aphela khona kufike uthathe iJesu asiyise embili ukuthi lapha Kristu lwavuka kuqala bese kuba ngulabo laba baKristu ekubuyeni kwakhe emva kwaloko uyawuba kuphela mhlazana anikela umbuso kuNkulunkulu uyise iqiniso nathi nje labo bakhuluma ukulokhu mephepheni ukuthi abantu kwasha kwagcina ngisathi ukuthi iphepha belithini kulamalanga nalawo ngekufa nekuvuka
bandlula ukukhumbula ukuthi belithini ngoba liyakhuluma nje into lengakhulumi kahle mhlawumbe ngisathi noma ngakufunza ngafika kuphi kodwa liqiniso ukuthi kuvuka kukhona ngoba Jesu sikholelwa ukuthi wavuka ukuthi mhlawumbe esikhathini lesidako lapho leti into tiyawupheleliswa khona lapho tonke into tiyawubonakala khona kulapho kuyawukhanya khona ukuthi labo laba baKristu labo laba bakhe babavuke njengoba naye avuka so laba kuye bayavuka nabo tonke leti into tisesikhathini tiyawukhontrola isikhathi kuphela ukuthi nje masikholelwa ukuthi siyawufika leso sikhathi tinto atiwumane tiphelele emoyeni ungazi ukuthi siyadalwa esiphile sife kube kuphela kwethu njalo akukhulumi leyo nto leyo engqondweni noma ucabanga kwenda yonke impilo ingabi kubede likusasa tonke into tiphelele elangeni lanamuhla kwanze ukuthi kusasa sekude longakholelwa kibo nekuthi nabe kude likusasa nasempilweni ekude likusasa kude kuvuka njengoba sikholwa ngoba Kristu kumele abuse aze uNkulunkulu anqobe njengoba siyalive lisho Kristu fanele ukuthi abuse aze uNkulunkulu anqobe tonke tisa takhe atibeke ngephansi kwetinyawo takhe sisa sekugcina lesiyawuchithwa kufa njengoba sathi njengoba ngosembulo tonke leti into leti lapho tikhulunywa khona letinekta khona etitholakala khona ukuthi sisa sekugcina kuyawuba kufa kuyafuna ukuthi kuchithwe kungaphindzi futhi kuhluphe umuntu ngoba yena mhlambe kufa kwendela kusita ukuthi silangatelele kuphila sikwesabe kufa kuna sitofuna kuphila sifunele ukuthi empilweni letako sivuke singafi nomphela ngoba kufa kunaloko kwesabeka lokunjalo nje ukuthi uphelile sekude lokunye ngawe kanti nabe usenokukholwa ukuthi ukhona impilo letako kufa uthatha nje ukuthi njengento lencane njengento lelide gcina lenzaba ngokuthi kodwa ke nangabe tonke tinto esitithojiselwe ngaphansi kwakhe lapho ke nayo indodana yomuntu iyakudithoba ngaphansi kwalowo lowathobisa tonke tinto ngaphansi kwayo ukuze uNkulunkulu abe nguko konke amen Sibusiso neludumo nekubonga nekubabada lokudlula lesingakusho nalesingakuconza akube kuthatha lobungcwele nalobudlulisekayo yisenendosana namalongcwele ubathetha dingilo sitonke nebantu bonke nabo konke lokudaliwe kude kube nini nanini amen uNkulunkulu samandla siyakubabada osemusa konke siyakukhonda asikufanele wena kepha kulunga kwakho kusenda kube sikudumise sikubonge sikudumisela impilo losiphe yona netibusise tonke lesitemukele etandleni takho ngethiwa konke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe siyakucela babe wethu kube usende singawukholwa umusa wakho kithi yenda ukuthi sibonakalise kubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini amen nabelo sezibini bese nakwethengisile sisithanda zegama lawe lawusiva yemukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silathi iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu amen amen lilele bakithi eLakatolika Nkosi Dlamini